Kiku bor ki babnia. Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi ula ong ba ka parliament kadai ka temple jong kajing sensyar patba bat kalong karensan bakongsan na kabenta kajing angnut kibriu bat ban pen klan ya kanong rim jong karoy kapar kari. Habakren bat kinong tho kubor habar ka parliament haswaban sedang kador bartelang. Modi ula kentu ya baro ki MP ban wan rengkat bat kajing penkre ban ya tai sani bha ya kinu ki bil ki balawan ra ha kaying dorbar. Ula kentu ru ya kaliang persya ban ya trailang haying dorbar bat ula ong ba kakam kamlong kabadai ya kasensyar pat ba lada kador kadar jong kaliang persya kakup ya kajing long yashun bat sniu. Modi ula ong ba kaliang persya kalong kongsan ya kasensyar pat ba bat kumta kadai ban la ban le kumju. कि सदन में सहयोग दीजिए। आज मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए।